Toh ningkong nga penpau ka chia songu yu belai kenrat kwa kabong hagapor mencuai wajuman ko presiden yang gaji asu sulong sakil do senam ar jakadwi do ar jakanyau ya kitipor hi mencua kabong wa da amo ketik benta ko noilam hita benta yekit iba ne benta kabah kemiat hagim lang salang da hadin hi ketu da sud akan diga politics ho senam ar jakanyau Bararjar Khanyau deman da ko presiden yang ketiga parti yang kesomo yau konstituensi pada tiga por da emah ketiga politik hindai por dang emah ga GSU bat ketiga politik ngasnyau ka jo ne bah kemensin yang i MK min ne menta ko ya jan ki paiba bat i kre ne menta ka imlang salang ne bah haji to kiti penman yang emah ketiga politik bat yele yakni election ne negidau ko penman mencua emah ga wagi pajba kenu nu benta ya emah nadu kiken dugi he niti da penman yang emah ni kam ga politics kamu kuro lada kuro ini ga district council ga ni lada pat i district council man go herdor ne ba yele wong herdor ke district council ni hendai i kam ki khandro kam i em gi jingyo jengai perkat jengai ne ke benta ke bahamiat yang ke district council em kami ura iki an ki uklan na ke bentau bukan bor hapo disonsil bat uyada ye ke disonsil lepa ye kani lada imyo ki nong yelam ki em go perkhat jangai ne ke benta kalau we yang ga disonsil endre em ke jingma ko kro bat na kali nga em de ke benta ko kro perkhat o lada ngawan ha ke bor ko no mikmat ura iki an bat pengkhan bor hapo disonsil ne mentau yada ye disonsil wa kamno pengkhan bori kenang wa ga disonsil ngi im paten yo na ke benta kalau we yang ga ki penaremi